On est en direct, on est déjà en direct. Je vais commencer à jouer la chanson là, comme ça. euh, Oh, Maman Sengele, soyez les bienvenus, seja bem-vinda. Écris quelque chose, dites quelque chose. Escreva alguma coisa. Ei, Mana Marcelina, seja bem-vinda. Gizambote, Kabusikola Kia Matuti. Gizambote, Ditondele, Lutomakwiza, Aditule Vingila, Pasiva Longoka. Papa Bena, téléphone, attends, c'est Papa Bena. Papa Bena. Mami, tá ouvindo a música?
Oh mono ngele mundila kongo mono ngeti kwenda kwa mula kongo mbuilo pembungele omundila kongo mbanguza bendungili omundila kongo dola zante zizele mula kongo nyoka moyo bone kende mula kongo oh mwana numba bantele mula kongo oh mwana numba bokele mula kongo oh waitate mula kongo waitate mula kongo o matanuzi more kende mula kongo sipopilanga pakundu mula kongo endundu sipelekete mula kongo endundu sipelekete mula Kiambote, Kiambote, Kiambote Tata Mende. ila makino tunakina mula kongo patata luisa tunakweto mula kongo mama luisa tunakweto mula kongo oluzolele kumambu meno mula kongo molongeli ngele kwambe mula kongo kidika ngele kwenda mula kongo oh molongeli ngele kwambe mula kongo molongeli kwambe mula kongo. Allô, mamie? Mamie? Alô, Mamie? mano? Tá? Tá me ouvindo bem? Tá sim. Ah, ok. Deixa Eu ainda. estou a te ouvir, mas estou a ouvir mal. Tá me ouvindo mal. Deixa ainda ver se o irmão Guido Cissa va me ouvir. Papa Guido Cissa, vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est bon. Ah, mamie, le problème c'est toi. Ok. Para quem estiver nos ver, estamos aqui em direto no Facebook e no YouTube. Ngizambote, Lutomakwiza, Tutondele, e aí, Sicola, que é Facebook, Facebook, Tuzolongo aqui Congo, Tomakwiza, tunaye mama nengwa lina kuna iland, nengwa mami, yandi una, yandi tutemona, yandi kulonda kazingilanga, etata kitu kisa, kulionga zingilanga. Kitu anatika malongi meto, tunani, to salia tangu, tu as compris, papa, que c'est ça? Hey! Alors, c'est juste pour dire que soyez le bienvenu. Ok. Oh, tu t'ondes le papa. Papa ande, nzomono balenda. Oh, Kambote, primo, ah, ok. Tutondele, vamos kutala una, tutondele, si tu as indiqué longo kawao. Bon, si vous nous regardez, merci beaucoup. C'est très difficile, on doit parler portugais, français, anglais, pour tout le monde. Alors, ce n'est pas facile, mais on va Bravo. essayer. C'est pour cela on a un francophone et une lusophone. Temos aqui a nossa mana fala português e o nosso irmão fala francês, porque temos os Bakongo estão no Congo, Brazzaville, Congo Kinshasa e Angola. Então, Congo Kinshasa falam francês, os dois Congos falam francês e nós falamos português. Eu faço uma pergunta, je veux poser une question, Papa Guntis, qui tout c'est ça? Oui. Vous n'avez pas vu un pied? Olobi? Tu n'as pas vu mon texte alors. Mamie, comment tu m'as vu un pied? Ah, j'ai compris. Mamie, comment tu m'as vu un pied? Eu mandei o papel. Fioti kaka ingeye. Ingeda, tu não a vimpi.
Alors, je disais, papa, que nous c'est ça. Kunanzo ma vie, puis est-ce que, Est-ce bon, qu'à la maison, ça en va? français, on veut dire, est-ce que tout va bien à la maison? Oui, j'ai compris. Je t'avais envoyé un email, hein? Aujourd'hui? Voilà. Ok, Non. pas de souci. Ok. On va commencer notre leçon. Alors, la fois passée, on a commencé le nombre. Tu te Ouais. rappelles, toi, que tu Ouais, avec le 7. Samba est ton ennemi. Tu te rappelles? Ça me va bien. Mamie, lembra se vez passada fizeram, começamos com os números, tá bom, né? Mami, não estamos ouvindo. O som não tá bom, continua Do mal. teu lado. Tá bom que vous m'écoutez très bien, vous m'entendez Très bien? bien, très bien, très Alors, bien. mamie ne bouge pas. Je vais appeler Lina pour voir si ça va avec elle. Lina, o som tá bom do teu lado? Tá me ouvindo bem? Sim, tá. Oh, ok, ça va. Ok. Então, vamos ainda cumprimentar, on va dire bonjour à maman qui est à Molokai, hein? Maman Angélique, ça va? Maman Angélique, ça va? Oui, ça va, ça Vous va. m'entendez bien? Oui, ça va, ça va, ça va. D'accord, ne quittez pas, tu vas disparaître. Très bien. Ok, Cinq. soyez toujours dans le studio, ne quittez pas, on va commencer le cours. Ok, Lina, Lina, nous sommes... Ok, attends, on va mettre le tableau. Attends, c'est ça, on va changer ça. Vamos continuar com a nossa aula da vez passada. Fala em francês por causa do irmão que o Lucissa, não? Eu vou entender. Essa aqui, acho que metemos no website. Estamos à procura dos números. O número é primeiro que isso. Ok, eu sei como eu vou fazer. Não, não desapareçam. Estou aqui. Estão vendo o screen, né? Sim. Ok. Oh, Mano Gonçalves, muito obrigado. Muito obrigado. Mano Matheus, muito obrigado. Aguenta um pouco, já vamos. Ok. Yeah. Ok. Estão a ver o screen, né? Sim. Um minuto. Tu onde? Tata Dominique, tu onde ele?
Ok. Est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît, papa, qui te dit ça? Ok. Mpavala, Mhm, Mosi, mhm, Sole, mhm, Tatu, mhm, Ya, mhm, Tanu, mhm. Sambanu, Samba, non? Mhm. Nsambwadia, Nana, Voix. Oh, 7, ça va? Tu peux répéter, s'il te plaît? Nsambwadia. Voilà, bien joué. Lina, da tua vez, essa é a tua vez agora, pode? Mpavala, Voilà. Mosi, Mhm. Zole, Tatu, Ya, Yeah. Mhm. Tanu, Mhm. Samba, Sambwani, não? Sambwadi, Samboadia. Nana, Mhm. Voix. Voilà. Ok, muito bom. Well done, très bien, bien joué. Ok, a segunda página. Ok. Aqui temos dezenas, on a des dizaines, hein? Papa que tu sais ça, s'il te plaît? Juste les dizaines, hein? C'est trop petit, non? Moi, je ne Ok. vois pas. Non, non, t'as pas... Kumi. Hein? Non, t'as ça fait bien, hein? Yeah, c'est trop petit. Tu vois bien? Nga Kitoko, moi Oui, c'est ça bon. va maintenant, ça va. Ok, si tu utilises l'ordinateur, c'est pas de problème. Oh, allez-y, s'il te plaît, papa, que tu sais ça? Kumi, Mhm. Makumole, Makumole, Makumatatu, Makumatatu, Makumaya, Makumaya, Makumatanu, Makumatanu, Makumasambanu, Makumasambanu, Lusambwadia, mhm, Lunana, mhm. Louvois. Nous voir et Kama. Nkama. Nkama. Wow. Alors, si je te demande 11 en Kikongo, comment se dit 11 en Kumiyemosi. Kikongo? Kumiyemosi. Voilà. 17 en Kikongo. Tu sais pourquoi j'ai posé la question, hein? Oui, oui. Ah, Kou- c'est votre ennemi. Ouais, c'est mon. Je l'aime pas, lui. Pardon? Kumiye... Lui, il est difficile. Kumiyen Sambwadia. Voilà, c'est 17, voilà. Bien joué. Tu vois que c'est facile, hein? Non, ça va, ouais, ça va. Faut toujours répéter ça. Nina, toi, avec, je répondre comme ça. Kumi, 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 Kumi Mosi, hein? Não, não se preocupa, só dezenas, vai só dezenas, vai só dezenas. Makumole, Aham. Makumatatu, Uhum. Makumaya, Makumaya. Uhum. Makumatanu, Uhum. Makumasambwa, no, Makuma samba no. yeah, Uhum. Lusambwadi, No samba, uhum. Lunana, Uhum. Louvois, Uhum. Kama. Calma, muito bom. Então, se eu fizer a pergunta, como é que se diz 21? 21 em Kikongo? Makumosi. Nós temos dezenas aqui, dezenas, temos unidades aí, temos aqui dezenas, vai da dezena, 20 quê? Makumole. Depois, entre dezenas de unidades, temos Ye. Makumole Ye. Mosi, non? Makumole Mosi. Et Makumole Mosi, ok. Ça va. On va un instant. Lina vai desaparecer um pouco. Hein? Vamos chamar Mami. Si. Yeah. Mas esteja aí, não se mexe, esteja a te ver. Yeah. Okay. On va maintenant chercher Mami. Elle vient. Mami, tá me ouvindo bem? Alô, Mami? Ai, Manu? tá me ouvindo bem, né? Alô? Yeah. Como estava a te Eu tô te escrever, estou ouvindo. a dizer, estou a te ouvir, mas está a fazer muito ruídos. Não está a se perceber bem o que está a se dizer. Oh, deve ser do teu lado. Mas tá a ver o meu ecrã? Tá a ver o meu ecrã, os números?
Não, o ecrã posso ver, os números todos posso ver, mas assim as pessoas a som, né? falar, aquilo está a se mexer, está a fazer ruídos. A tecnologia. Ok, Não sei então. se as pessoas que estão a assistir estão a ouvir. Hoje Pergunta mesmo. ainda às pessoas que estão a assistir se podem ouvir, estão a ouvir bem ou se estão a ouvir com ruídos. Desculpa. Então temos a Mami. Papa, que tu sais ça, on va te. On va te jeter dehors un peu, hein? D'accord? Ah, pas de On problème. va appeler maman. Maman, Angelive, elle est à Molokai. Oh, elle est partie, attends. Oh là là, elle a disparu. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On va dire bonjour, hein. Ok, Papa Kaila, Pedro Kaila. Yambote. Oh, Papa Angelive, ok, elle n'est pas là. Alors, tu reviens, hein, Papa, tu reviens, hein? Ça Pas de va, tu souci. reviens. Mamie, mamie. Elle ne m'entend pas. Mamie, t'as mauvais, hein? Vous m'entendez bien que... E eu estou a te ouvir. Ok, então aide-toi a ver agora. Pose-la, faz favor. Moço, desculpa, estava a passar Mpava lá, Moço, Well done, well. Zole, Mm. Tatu. Tatu, Mm. Yagua, Yeah. Just yeah. Mm. Tanu, Tanu. just ya, Mm. Tanu. Tanu, Mm. Sambanu, Mm. Sambuadia. Sambadu, Sambuadia. Sambadia. Esse aqui não sei. C'est pas Sambadia. difficile, hein? Tu vois? Mamie, Sambuadia. Sambuadia. Well done. Nana. Nana. Mm. Voyez. Voir. Ok. São unidades, Depois, dezenas, né? Vamos a dezenas. Pois, lê só as dezenas, né? 10, 20, 30. Kumi. Makumole. Makumole. Makumatatu. Makumatatu. Makumaya. 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 Makumatanu. Makumatanu. Makumasambanu. Makumasambanu. Sim. Lusambula. Lusambuadia. Lusambuadia. Lunana. Wow. Luvua. E Nkama. Well done. Ok. 31. Quer dizer, dezenas, entre dezenas... 31 está onde? 31. Só é que 31 será Makuma... Makuma... Mosi. Não, vai ainda dezenas, lê na 30. Matamano Mosi. Makuma tatu. Ye Mosi. Tá bom. Ok. Eu vou tentar. 30 diramos. Vou tentar ajudar de novo. Onde é que estão os números? Estão nos vermelhos? Tá a ver aqui dezena. Temos aqui Kumi, Makumole, Makumatatu, Makumaya, Makumatanu, Makumasambanu,
Samboadia. Ok, 42. Ah, o que está em cima, os vermelhos, as letras vermelhas. Unidade, hein? Aqui está a ver 41. Ok. Makumaya ye. So, Makumaya Makumaya ye, mosi. Makumaya ye, Makuma zole, Makuma mosi, Makuma zole, Não, Makuma tatu, Makuma momento. ya. Mami, momento. Está a ver ye em cima? Ye. Está a ver, né? Ya? É. Vais ainda às dezenas, let's say 41. Makumaya ye mosi. 42, Makuma ya ye mosi. então, 82. Makuma Lê bem, 82. 82, Makuma ya Aqui. zole. Não. 80 ainda. Diz 80. Faz favor. 82. 80, Lunana. Aham. Lunana zole. Ye. Lunana tatu. Yunana ye tatu. 83. Lunana ye tatu. Muito bom. Attends, on va voir si Angélique est déjà de retour. Elle est déjà là. Mami, muito obrigado, hein? Well done. Maman Angélique est là. Allô, maman Angélique? Oui, allô? Ah, vous m'entendez bien? Hein? Oui, 5 sur 5. Ok, d'accord. Attends. Je dois retourner un peu. Tu vois mon écran? Tu peux lire de 0 à 9, s'il te plaît? Zéro. Bon. Tu vois pas l'écran? Mon, zéro en tout cas. Tu vois pas l'écran? Oui, j'ai déjà ouvert l'écran. Ok. Je vois l'écran. Kitondele manu ndongala, kiambote kyako. Zéro en Kikongo, c'est... Pas voilà. Bon, pas voilà. Pas voilà. Mosi, zole, tatu, ya, tano, sambwari, Sambanu. sambanu, sambanu, Sambwadia. sambwadia, sambwadia, nana, voix. Voilà, ok, très bien. Alors, on va maintenant vers les dizaines. Juste les dizaines, 10, 20, 30, 40, jusqu'à 100. Tu vois 10? Kumi. Oui, je vois Kumi. On a écrit Kumi. Allez-y. Kumi. Allez-y. Makumore. Voilà. Matatu. Makumaya. Makumatanu. Très bien. Makumasambanu. Makumasambanu. Après, Lusambwadia. Lusamba, voilà. Lunana. Louvois. Lunana, Louvois. Kama. Wow. Très bien. Kama. Alors, si je te demande, comment est-ce qu'on dit en Kikongo 57? Je vais revenir sur 57.
Makumatanu. Non. Oui, Makumatanu. Voilà. Sambwadia. Très bien. C'est ça? Très bien. Makumatanu ye. Makumatanu Et Sambwa. ye Sambwadia. Ok, très bien. Voilà. Bien joué, bien joué. Alors, est-ce qu'il y a une question, papa, qui tu sais ça? Ah bon? Non, pas de question. Ok, papa Benna, Vraiment? attends, ne quitte pas, tu vas disparaître. Je veux t'annuler là, mais ne quitte pas. Hein. Oui. Je t'appelle papa Benna. Papa Benna, tu nous attends? Alors, il est là. Papa Benna, ça va? Très bien. Alors, si je fais ceci, je reviens. Est-ce que de 1 en 9, c'est le même Kimanian aussi? Oui, c'est le même. D'accord. Très bien. Alors, je vais t'éliminer un peu pour appeler mamie. Ah, elle n'est pas là. Alors, on va appeler Lina. Je vais t'éliminer par Ben. Hein? Soyez toujours là. On appelle Lina. Allô, Lina, tout bien? Hein? Tudo, tio. Ah, ok. Un moment só. Ok. Você leu até 100? Não. Yeah, ali até 100. Ah, tá bom. Então, vou te fazer, vou te fazer a pergunta, porque já vamos sair dessa página. Tá vendo meu ecrã? Yeah, tô. Tá vendo, né? Lina, tá vendo o ecrã? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Lina? Ah, acho que Lina tem problemas. É só ver o ecrã. Ah, ok. Tá bom, então. Uma pergunta, rapidamente, já vamos sair dessa página aqui. 52. 52 Makumatano Uhum. Yezole. Ah, ok. Makumatano Yezole. Ok. Alors, on finit, on termine là-bas. On va maintenant, comme on va là, on va quitter maintenant attends, on va quitter ça. Très bien. Bien joué. Bien joué. Merci beaucoup. De rien. Tutondele. Tout au délai. Betondele. Papa Bena, tu es toujours là? Hein? C'est toi notre conseil, ne quittez pas. Alors maintenant, on va commencer le dialogue. Hein? On va dialoguer maintenant Guy Congo. Mamie, Tazaï, toi, tu veux. Donc, já que vocês estão aí no ecrã, vamos começar. Vou mudar aqui. Uhum. Ok, ça se voit bien l'écran, Papa Guidoussis. Oui, très bien. Ok, Lina, pode ler bem, né? Sim, estou a ver. Ok, agora já vamos começar as conversas. É melhor prestar muita atenção. Esse é um trabalho que Papai Macondeuca fez aqui em Londres. Esse trabalho levou 20 anos. Tá vendo? Esse manual, eu tenho um amigo meu americano, é professor na universidade lá em Boston, fala que Congo básico aprendeu com esse manual. Hein, je viens de dire que ça c'est le cours de Kikongo.
Ça a pris 20 ans pour préparer ce cours-là. C'est à Londres, à l'université de Londres. Hein. Donc, c'est un document très, très important. Il y a un ami à moi, c'est un professeur, docteur à Boston. Il a appris le Kikongo. Il parle le Kikongo, hein, disons, le Kikongo de base. Hein, il parle le Kikongo. Il a appris à partir de ce document-ci. Alors, si vraiment on ne sait rien, on pourra parler Kikongo. Là, alors, Congo Language, donc, Malongi Magi Congo, le titre du livre hein, de Manuel. Donc, c'est professeur docteur Hezokrata et papa Makonzo Makonde, quoi. Hezokrata, elle est déjà partie. Tu vois ce que. Can you read in English? Received. You can read what is written, Lina. Received at the doctor with dissertation. Synthetic tone phrase in Kikongo. Donc, elle a fait son doctorat, c'était la dissertation, hein? Le synthétique, comment on traduit ça? Synthetic tone phrase in Congo, en Congo language. Alors, si on ne sait rien, on va prendre le Kikongo. Pour ne pas compliquer, très vite. Ok. Lina, this is in English. You can go. You can start, please. Yeah, you can go eat. You can read Ongeye Osinga Die. Ongeye Osinga Die. Ongeye Osinga Die. Ongeye Osinga Die. You are going to eat. Okay. Are you going to eat? Yeah, you're going. Yeah. Hello. Omono Isinga Dia. Lelo. No, Lelo. Hello. Hello, mono Isinga Dia. Omono Isinga Dia. Sorry? They have 2E. Why? Don't worry about that. Because WE just because of phonetics, just to try to illustrate how you read it. Okay. Entendeu, né? Yeah. Porque normalmente você não lê elo. Em Kikongo é como em inglês, você não diz able, você diz able. Não é isso? Yeah. Tá vendo aquela alongada, som alonga um pouco, tá vendo? Elo. Mono isingadia. Onge osingadia. Elo. O mono isingadia. Eu quando fui lá na Irlanda, vou chegar para perguntar. Lina vai perguntar. Onge osingadia. Elo. O mono isingadia. Tá bom, né? Yeah. All right? Any question? Yeah. Onge osingadia. Elo. Mono osingadia. O mono isingadia. Ai. Telefone. Olha. Eu estou a fazer com o telefone. O Singa está na pergunta. E Singa, essa é a tua resposta. Yeah. Onge o Singadia. Mono Singadia. E Singadia. Muito bom. Ok, papa que tu sais ça? Tu as compris là? On dit. Oui, j'ai compris. Disons, tu as compris tout, hein? Oui. Est-ce que tu vas manger? Oui. Oui, je vais manger. Oui, je vais manger, ouais. Je répète? Onge, tu peux lire Onge yo Singadia. Hello, Omono Isingadia. Ah, bien joué. Mais ne t'inquiète pas, la répétition de lettres là, c'est juste pour illustrer la phonétique, hein? Ouais. Parce que quand on dit pas hello, on dit hello. Hello. On dit pas tata. Tata.
Même en anglais, on a ça. Hein? Ouais. Papa Ben, il est fatigué. Alors, je vais t'appeler Papa Ben. Hein. Tu viens nous dire, alors Papa Ben, hein? Attends. Lina, va chez ma mamie, hein? Hola, mamie. Taï, à toi, prof. Hein? Hola. Hello. Your turn. You can read English. Kikong in English, please. Okay. Ongeye. 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 Osungi. Osinga die. Osinga die. Ongeye osungi. Ongeye osinga die. Are you going to eat? Telo. Omono. Singadia. Singadia. Well done. Singadia. Singadia. Okay, next page Yes. then. Papa, j'ai une question. Allez-y. Quand tu dis hello, est-ce qu'on peut dire ingeta aussi? Ingeta, c'est oui, mais ingeta, ça ne veut pas dire oui. Ingeta, faut mettre ça dans le contexte. Hein. Ça veut dire certainement. D'accord. Et quand on dit certainement, évidemment, on dit oui. Hein. D'accord. Il faut savoir dans quel contexte. Ah, ok. Ingeta, tu viens de souligner, hein, en tout cas, vraiment, je vais faire ça. Est-ce que tu viens de me... ingeta, kuza. Donc, certainement, je serai là. Ok. Ça va? Hein? Ok. Ok. On a oublié maman. Attends. Elle a disparu. Ok. Ongeye Osinga Kosoke. Mamie, s'il te plaît. Your turn, please. Ongeye Osinga Okose. Osinga Kosoke. Sorry, because the doubling lettering. No liga. No, don't worry about the double letter. Ignore the other letter. Okay. Ongeye Osinga Kosoke. Ongeye Osinga Kosoke. Are you going to sit down? And then he said, Lelo. Elo. Omono. Elo. Oh, okay. Elo Omono Singa Okosoke. Yes, I'm going to sit down. Be careful. Attention. La question et la réponse. Ongeye Osinga. Hein, ça c'est la question. La réponse est Isinga. Hein? Ongeye Osinga Kosoke. En Kikongo, c'est comme ça, hein? Langue de intoissant, langue d'intoissant. Singa Kosoke. Et la réponse est Singa Kosoka. Yes, I'm going to Osinga Kosoka. Oh, Isinga Kosoka. Isinga Kosoka. Well done. Ok, papa, qui dit ça, s'il te plaît? Ongeye Osinga Kosoke. Hello. Omono Isinga Kosoka. Ah, très bien. Alors, je vais t'effacer un peu maintenant. Je vais inviter quelqu'un. Ah, maman Angélique, vous m'écoutez bien? Vous m'écoutez bien? Ah là là. Ça ne marche pas. Oui, oui. Oh, oui, alors. 5 sur 5. Oh, d'accord. Est-ce que tu vois mon 5 écran? sur 5. Très bien, merci beaucoup. Tu vois mon écran? Oui. Okay. Je vous écoute. Oui. Ok, d'accord. Maman Angélique est à, oui. est à Molokai. Alors, je les vois. Tu peux lire, s'il te plaît? Ok. Allez-y, s'il te plaît. Ongeye
Ongeye osinga kosoke. Akinshasa. Oh, Ali okay. Papa Bena. Oui. Ok, c'est à toi maintenant. Ça, c'est le Kikongo hein, de chez nous en Angola. Tu comprends bien sûr, toi, tu comprends très bien, non? Ouais, je comprends bien. Comment est-ce que tu dirais, tu dirais en Manyanga? Comment est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit en Manyanga? Quand On tu dit veux. quoi? Est-ce que tu vas. Attends. Tu vas t'asseoir? Tu vas t'asseoir? Là, tu poses la question. Oui. En Kimanyanga, alors. Ouais, pose la question. Moi, je dois traduire en Manyang. Oh, c'est ça la question, hein? J'ai traduit parce que c'est ce qui est en anglais, hein? Are you going to sit down? Ongeyosinga kosoke? Non, si c'est la même chose, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Ongeyosinga koso, tu comprends, non? Vosinga koseke. Wana, munoko nini wana? Kosoka, c'est s'asseoir. C'est Ah, donc Kikongo. là, Kikongo, non? si on a le baona kimanyanga. Non, non, je vous demande si c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comment est-ce que tu dirais, alors? En Manyanga, si on dit viens t'asseoir, on dit oui zawa zakala. Non, moi je pose la question, est-ce que tu vas t'asseoir? Je demande la question, tu peux t'asseoir, tu veux t'asseoir? Ah, zolelewa voanda. Ah, ok, Zolewa Vanda, ok. Ah, ok. Et la réponse est Hello, Omono Isinga Kosoka, je vais m'asseoir. Ok. Alors moi je vais t'annuler un peu. Hein, Papa Ben, hein, je vais t'annuler un peu. On amène Papa qui dit ça. Oh, attends. Attends, Papa qui dit ça, j'amène Lina. Ah, elle n'est plus là. Lina, t'as eu quoi de professeur? Alors, t'as vu Lina? Elle a pas vu. Mamie, t'as vu? Alô, Eu tô a te ouvir. Ah, Lina, tua máquina aí. T'as vu Lina? sim, estou ouvindo muito ela não bem. tá ouvindo. Ok, então, faz favor de ler. Muito Tá bem. vendo o ecrã? Tá vendo o ecrã? Dá para ler? Sim, Faz favor. estou a ver. Pode ler, faz favor. Ongeya Osinga Lambe. Osinga lamba, ei, mame. Ne Osinga Lambe. Ongeya Osinga Lambe. Yeah, Osinga lamba, yeah. Na, Ongeya Osinga Lambe. Osinga lambe. Resposta? Hello, mono Osinga lamba. Não. Cuidado com Osinga é a pergunta. E Singa é a resposta. O mono. Mono Osinga lamba, não? Mono Singa lamba, ok, muito bom. Mami, já leste, né? Lambe ainda não. Ok, faz favor. Onge Osinga lambe. Ongeye. Hello. Right, because ali, tá vendo? Ongeye. Ongeye Osinga lambe. Hello. Omono Singa lamba. Isinga lamba. Well done. Next page.
Lina, era tua vez. Onge osinga sale. Onge osinga sale. Agora temos que ler bem. Neste caso, cuidado com A. Aquela A. Omono osinga sala. Isinga sala. Aquela sala, aquela A de minute. Onge osinga sale. Elo omono isinga sala. O que está dizendo em inglês? Pode traduzir em inglês, por favor. Are you going to stay behind? Yes, I'm going to stay behind. Okay, please, mommy, remember aquela sala. Okay. Double letter means that sala som alongado, né? Sala. Ok, mami, qu'est-ce que c'est? Onge osinga sale. Are you going to stay behind? Elo mono omono singa sale. Elo omono isinga sala. Ok, remember sala. Lina, remember sala. Já vai ver a pergunta. Não usa cábula. Não, eu só estou fazendo mais anotações. Ok, agora lê. Lê aqui. Lina, agora lê aqui. Ongeye osinga sale. Ok, cuidado aqui. Agora, aqui está. Aquele A não é alongado. Remember, this is work before I was staying behind. Ficar. Tá a ver a diferença, né? Yeah. Mas esse sala aí não é trabalho? Sala, não? Yeah, in this case, nesse caso sim, mas aquele outro sala não foi trabalho. No caso anterior. Não. Okay. Aquela ali era sale. Essa é sala. Aquele WA. Sala. Staying behind. Ficar. Sala, trabalhar. Oh, yeah, agora entendi. Tipo, como se fala como a sala aqui em Monte, não? Ok. Então, a pronúncia, make sure the WA phonetic like saying able, sala. Sala, trabalhar. Okay, I'm going to say bye to you. Ok. Coragem, vou vos dar a medalha da mamãe Kipavita. Do you know Kipavita? Mami? You know Lady Kipavita? No? Kipavita, what? Kipavita. No, Lady Kipavita. Okay. No? Ah, okay. Okay. Lady Kipavita. Okay, hang on 1 minute. Don't go. Kipavita, mulher. Kipavita. Mama Coragem, Bakongo, Mukongo. Long time ago. Okay. Okay, I'm going to say bye to you. Mama Kipavita. You both. I'm bringing French people now. Okay. Ok, pas que c'est ça, les francophones maintenant. Attends. Elle est partie, maman Angèle? Elle est là, Molokai. Mais la communication avec Molokai, c'est pas facile. Ah, ouais. Ce n'est pas facile. Maman Gélive, vous êtes là? Ah, tu vois le retard, hein? Ouais. Alors, allez, dis pas que tu sais ça. Tu peux lire, s'il te plaît? Alors, je crois que je dois... Ah oui? Oui, je vois. J'ai compris. Attends, ne bouge pas, maman, je lis. Ok. Tu vois les salles là, ici, hein? Ça veut dire rester. Voilà. Et puis l'autre salle là, c'est
Travailler. Ok. Alors, la prononciation, ici, Oh, on a ah. double A. Ok. Ouais. C'est ça, Ah. là. Quand on dit, tu te rappelles, papa, qui disait la fois parce que l'autre, là, ça la gamboté. Ah. Ouais, restez bien. Voilà. Restez bien, ouais. Ça la gamboté. Tu peux dire, s'il te plaît? Ongeye osinga sale. Sala. Elo. Omono isinga sala. Voilà. Osinga, isinga, tu vois? Singa sale. Elo, mono isinga sala. Alors, il y en a? Ça, c'est travailler. Ongeye osinga sale. Ça va, ouais. Elo. Omono isinga sala. Voilà. Maman, Jenny, tu peux lire, s'il te plaît? Moloka est toujours en retard. Ongeye, osinga sale, elo, omono, Isinga sala. Esa. Ok. Elo, omono, isinga sale. Ok. Ok, attends. Je vais dire au revoir aux francophones et on va appeler les lusophones, hein. Allez. Tamzaki. Lina, mamie. Allô? Hein? Au moment que non, se mexe. Exploitant escrever. Au moment que exploitant escrever, não se mexe. Oh, tu tornes le tata. Non, tata Evaris, tu tornes le Tamaben. Oh, Yenge, tu tornes le. Kiambo de Ken, papa Ngame. Tu tornes le papa. Comment on peut se connecter? Alors, c'est facile, hein? Papa Nan, il suffit de nous envoyer un message sur Messenger, ça va. Ok, tá bom, vamos então, mamãe, desculpa. Tá aí o quadro para você? Para mim? Mami. Ongeyo singa sanke. Sanga. Sikame. Ongeyo singa sikame. O teu contato tu hai? Are you going to get up? Hello. Omono. Singa sika. Singa sikama. Singa sikama. Yes, I'm going to get up. Well done. Lina, por favor. Ongeyo osinga sikame. Elo mono isinga sikama. Elo omono isinga sikama. Sikama. Yeah, yes, yeah. Okay. Let's go to the next page. Sikama. Mami. Ongeye osinga kange. Ongeye osinga kange. Tange.
Are you going to read? What is the word? Read. Hello, Omono Singa. Thank you. Yes, I'm going to read. Lina, por favor. Onge Osinga Tange. Are you going to read? Hello, Omono Isinga Tanga. Muito Yes, bom. I'm going to read. Yeah, vamos já terminar. Ok, vamos despedir os lusófonos. Well done. Já vamos terminar. Vamos já. Falta 5 minutes, vamos. 15 minutes. On va appeler le francophone maintenant. Alors, Papa qui dit ça. Ouais. C'est à toi maintenant. Ongeyo Singa Vingile. Ah, voilà. Quand tu vas... Bon, ça n'apparaît pas bien, mais il y a deux I, hein? 2 I. Voilà. On a 2 I. On a 2 I parce que on veut dire... Hein, c'est lentement, on va... Vi, hein? On va répéter... Vingile. Voilà. Allez-y, s'il te plaît. Ongeyo Singa Vingile. Voilà, well done, ouais. Hello. Omono Isinga Vingila. Voilà. Tu vois, au Singa, c'est la question. Isinga, hein, c'est ta réponse. C'est moi, ouais. Tu as compris ouais. Est-ce que tu vas attendre? Voilà. Oui, je vais attendre. Maman, Angélique, tu peux lire, s'il te plaît? Oui, yes. Allez-y. Oui. Ongeye Osinga Vingile. Well done, ouais, bien joué. Hello. Omono Isinga Vingila. Ouais, très bien. On va à la prochaine page. Papa Kitusisa. Ongeyo Singa Vove. Well done, ouais. Ongeyo Singa Vove. Voilà. Hello. Omono Isinga Vova. Tu as compris, hein? Est-ce que tu vas parler? Hein? Ouais. Maman Angélique, s'il te plaît. Ongeye Osinga Vove. Osinga Vove. Hello. Hello. Omono Isinga Vova. Ah, très bien. Alors, on dit au revoir aux francophones. On appelle les lusophones. Hey! Mamie, what's up? Sit up. Ok, toi avec mamie. Ongeye Osinga Vove. Well Are you going to sit? Hello, Omono Singa Vova. Well done. Yes, I'm going to speak. Lina, faz favor. Ongeye Osinga Vove. Hello, Mono Isinga Vova. Mono Isinga Vova, uau! Fala que como eu mandei isso, mandei e-mail, viram, né? Mas eu tô a tentar pintar, só que tá acabando muito a tinta. Tio, tá saindo muito grande, o tio tem que reduzir.
Yeah. Oh, elle a fait. Vai, vai. Onge usinga quiz. Tio, olha como é que tá a sair, tio. Olha. Tio, tá vendo? Tio. Sim. Olha como é que tá a sair. Ah, tá acabando toda a quinta do meu coisa. Viste? Não, mas quando, quer dizer, quando você dá print, select black and white, não? É assim. Yeah, mas as palavras são muito grandes. Tá vendo? Uma folha acaba só sair duas coisas, tá vendo? Isso dá muito trabalho. Eu prefiro ter assim para poder estudar melhor, tá vendo? Só quando vai na cama, começa a ler. Do que no computador. Eu estou a perceber. Mas essas lições que estamos agora, temos o PDF file no online, tá vendo? Mas online não é a mesma coisa, tio. Assim com a folha, a pessoa está lendo na cama, está relaxada. Porque no laptop ou no telefone, às vezes sempre o telefone, uma mensagem cai, depois você se distrai e vai mais ver na mensagem. Yeah, ok. Tá bom então. É a tua vez para ler então. Ungaye. Yeah. Ungaye. Yeah. Onge osinga vove. Lembra-se, olha. You're going to speak. Hello, omono isinga vova. Well done. Remember, always remember O-I. Hein? Pergunta. Eu singa vove. Hello, isinga vova. Ok, acho que... Agora é a irmã Mami. A irmã Mami ainda não leu. Já leu, não? Essa já li. Você atrasou. A colega. A minha colega. Esta aqui eu já li. Mami, continua então. Ok. Onge osinga vutuke. Well. Are you going to return? Hello, mono singa vutuka. Well done, Mami. Yes, I'm going to return. Onge osinga vutuke. Hello, omono isinga vutuka. Wow, well done. Ok. Acho que vamos chegar até... Ok, chegamos mesmo lá. Então, momento só, vou ainda chamar o irmão do Leão e a irmã Mami, desculpa, vou despedir. Alors, on a les francophones, on a Molokai et Lyon. Alors, papa, qui nous ça? Tu peux lire, s'il te plaît? Hein? Ongeye osinga vutuke. Wow. Hello, omono isinga vutuka. Très bien, il faut toujours retenir hein? O, tu vois O, hein? La question O et I, hein? Ouais. La réponse. Maman, Angélique, s'il te plaît. Donc, si je peux dire là, O, c'est pour la question et c'est pour la réponse. I. O, c'est la deuxième personne. C'est ça? I, c'est affirmatif. Tu peux lire, s'il te plaît? I, c'est... OK. O et I, hein? Tu peux lire, s'il te plaît? OK. Ongeye, osinga, vutuke. Pardon? Allez-y. Ongeye,
Osinga, Vutuke. Vutuke, oui. Hello, Omono, Isinga, Vutuka. Wow, très bien. C'est ça. Alors, ça c'est la première leçon. Hein. Si vous allez, si vous visitez le website, le site web de Malongi Magi Congo, on a tout ça en PDF. Je t'ai envoyé, non? Oui, moi j'ai. On a ça sur le site. Ah oui, oui. Ok, attends. Alors, on va Oui. on va appeler tout le monde pour dire merci. Papa Ben, hein? Attends. Papa Ben, tu es là? Attends. Papa Ben. Oui, je vous écoute. Cas, merci beaucoup. Toi, c'est l'entraîneur. Tu es au vestiaire, hein? Oui. Tu contrôles. Mais ça va quand même, hein? Tu as vu, hein? On a pas mal appris, hein? Oui, j'ai suivi toutes les conversations. En tout cas. Il y a un endroit que les amis sont en train de se bloquer pour citer Sambano et Makuma Sambano. Donc, ils ont un peu de difficultés. Ok. Donc, il faut quand même faire un effort pour maîtriser Sambano, c'est 60, okay. Samboadia, c'est 70. Ok, d'accord, un instant. Ok, d'accord, un instant, ne quittez pas. On va embrasser tout le monde. Alors, on est tous là? Ouais. Papa Bena. Merci, Papa Bena. Alors, mamie. Oui, on est Yes. Papa Bena, tu es gentil, hein? Maman, c'est... Le nom m'a échappé, c'est maman. Maman Lina. Ah, Maman Lina. Vous dérangez beaucoup à l'école. Donc, prochainement, si vous dérangez, vous allez payer la manne. Ok, Maman Lina. Je demande pardon. Maman Lina a dit Je demande pardon. Ok, c'est bien. Mamie à Londres. Maman Génive à Molokai. Papa qui dit ça. À Lyon. Papa Ben, c'est pour ça, là. Alors, bye bye. Attends, Lina. Bye bye. C'est 7, comment on dit 7 du Congo? 7. Combien? Comment? Non, c'est pas toi, c'est Lina, 7 du Congo. Je n'entends pas très bien. Non, c'est pas toi, c'est la question. Lina. Comment se dit 7 en Kikongo? 7. 7. Sambanou. Ah, Sambanou. 7. Non, attends, c'est pas toi. Sambanou, non? Papa qui dit ça. Samboadia. Sambanou. Samboadia. Samboadi. Samboadi, ça va. Mamie, number 6. 6. Donc, Papa Mpanzu. Attends un peu. Maman, papa, pardon, attends un peu. Papa, mamie. Samban. Est-ce que non? 6. Tu as répondu à ta question. Hein? O que eu falei primeiro? Angolano com cábula. Pronto, vamos anular a prova. Anulamos a prova. Somebody, yeah. Ela é triché. Alors, 6. Papa qui dit c'est 6. Sambano. O que eu falei primeiro? Pas bien, hein? Tu disais? Pas bien. Oui, Nazoka. Tu disais quelque chose, pardon. Tu disais? Pardon, tu dis quoi? Ok, attends, ok. Ne bouge pas. Alors, on va dire au revoir, mais là, les gens qui vous saluent, tout le monde, hein? Il y a quelqu'un qui dit, Papa Henri, il dit, Kambote Kiaku, Kambote, Zoya Longo Congo. Bon, en Kikongo, à Manianga, on dit ceci. Lwenda Kambote, Lule Kambote, si toi bois, Wanamusa, Bala Inakuiza. Donc, cela veut dire. Angediaka Sala Kambote, Thomas Sala Kambote. Papa Bena Sala Kambote. Oh. Sala Kambote, Tatam Kitusisa. Merci, Matondo. Maman Angelive.
Salakiambote. Irma mami Salakiambote. Mama. Fukwambote. Mama kenje na vipi? Salakiambote. Yenukuru Salakiambote. Au revoir. Tutondele.